Pozdrav svima ljudi, sam Minecraft zabavljeno. Danas igramo Minecraft Skywars. Počinjemo. Bum. Eto. Instant health. To. Mala mapa, ovo sigurno mora pobedi. Isto ti. Pa se mogu zapaliti ljude. Wow. Ja volim paliti ljude. Jungle loot. Još ovog lika da ubijem. Pobjeda. To! Yeah, pobjeda! Idemo! To! Pobjeda, vidimo u sljedećoj rundi. I ono u sljedećoj rundi. Opet sam pobjedio. I samo jedan igrač je tu. Tri. Srećeno. Sad ima. Basa je ušao. Ma ima igrača se. What the fuck? Me nazad malo pre ne znam što je bilo, bili bukvalno brzo. I ne znam šta se dogodilo. Tako da, ono sljedeće rundi. Odigrat ću još ovo i još jednu. I ne mogu još odigrat stvar. Tako se trudim. Da okačem video. Op. Opa. Nabacio sam diamond. Eto. Au. Bom. Focus. Bio se lik sako. I ubjeg.
Sve gledam da sam ja otišao. Oh wow. Ada. Ada. Nah. Bom. Olha. Idemo sljedeću rundu. Igram još jednu i više ne mogu. Idemo na Skyro. Ovo je onaj Warhigh što sam gubio. Srećno. Dakle da, ja ovdje igram 2 na 2, a 3 na 1. Čovjeli smo na stroj igrat. Što me bole. Tako da, ja sam ovako otvojen. I još jednu perlu, što je. Se mogu nego teleportirat. Smaći ga. Ne mora promašiš. Rate. Ajde će još jednu. A, dobro. Vladno je lik. Prokupao vlak. I zezno. A, ušu dog. Ovo je slušalica. Samo još jednom, ne znam nekoga da ga snima. Pa idemo sad još ovo odigramo i ako pobedim, to je to. Biće 2 pobjede u videu i tada. A mapa iznad oblaka. Tada je prekinuo se snimanje na Bandicam isteklo 10 minuta, tako da to je to za ovaj klip. Like, share, subscribe. I da, naravno, ja ću ovaj klip okačit i onda ga spojit sa onim. Tako da, like, share, subscribe i do sljedećeg klipa. Vidimo se.